memahami signal dari Muras X. Macam mana you guys nak faham? Macam mana bang? Let's say kalau hari-hari saya bagi signal kan. Macam mana you nak faham signal saya tu? Jawapannya simple je. Kita akan pergi dekat Telegram, kita akan tengok contoh lah contoh signal yang saya bagi. Ini short term trade kan. So you guys boleh nampak ini bila ni contoh. Ini bila kan. So tak kisahlah kita ambil. So let's say kalau saya akan bagi macam ni. Saya akan bagi macam ni and even let's say kalau saya bagi gambar saja, saya tak bagi words apa-apa, you guys boleh baca sebenarnya. Dekat sini kalau you guys tengok merah dekat atas, hijau dekat bawah, itu maksudnya saya sedang short. Tapi let's say kalau merah ni dekat bawah, hijau tu dekat atas, maksudnya saya sedang long. Jadi macam mana you guys nak tengok dekat mana saya nak short, dekat mana saya nak value, dekat mana saya masuk. Jadi you guys boleh tengok dekat sini. Kat sini ada 10. Jadi kat sini sebabkan ini merah dekat atas, jadi ini saya short. Jadi you guys boleh tahu yang saya short dekat area 104.068. Saya short lebih kurang dekat area di situ. Saya punya stop loss kat mana? Stop loss juga tengok dekat atas ni. Stop ni dia tulis stop equal to 104.388. Jadi ini adalah stop loss saya. Dan take profit saya kat mana? You guys boleh nampak 103.358. Jadi kalau untuk trade ini, dia punya risk ialah risk and reward ratio, you guys boleh nampak 2.23. Maksudnya apa? Saya riskkan 1 nisbah 2.23. Saya risikokan $5 untuk buat $12 macam tu. Sebab ni 2.2 kan. Lebih kurang macam tu. $10 plus lah. Jadi resiko ni kalau let's say you guys masih lagi dekat area sini kan, risk and reward masih cantik. You guys boleh masuk. Should be you boleh masuk.